Zubune wa Mount Kenya West babangire mu 22 tongere bane bonere nya na njira empotho na Kenya ithire ria Mount Kenya chieke 13 kema akemu na muchemo na yo kureta nende ngwataniro ruo bate kumenya kithira gwe muchemo ni obangi Mwanganthia Julius Billion no ranye ne muthia tu munene wa CS munyoro kuwa munyanya ne woko batro twika abunge bomero na dharakanithi kuwa bateti muchemo na ndayo kwerekana kubwethika nchuko Jumamosi yo banganetwe ni CS Munya akaribembe no thikure njuri nchege kwa na mwerekera yo kisiasa ntere yu na kinyamiro yonthe kire mantu igi kisiasa wegro dombe ko speaker taguretra Edward mazo madithio ni Purity Richard MC wa Mwanganthia Julius Bijeo wetare na Weru Buna nebo muchemo na Jumamosi royo kwiriro kureta amwe atongeria ero ote kinyamunya ne wokira makuringi kamwe kire kithurano ke mwe na ryo Jumamosi je kweregere muchamano jongi jorete amwe atongeria muno kuma Mount Kenya West na moroto jagoshwa mwari wa thire kirimara Julius Bijeo MC wa Mwanganthia na mukiamo wa PNU na ugete kuringana ri thorethaga ona ri kuri na caca nyingi rumirite rugendo rwa goshwa mwari umwe muthie micemo ni je igacera matunda jagocokaniria kirimara inkurukanio kugwathania kenda gutukana kumba kugwatana the whole of Mount Kenya ule ithirite kari east na west na kwithira na kunyamu turi no arite ndege Mount Kenya east tuminya no sasa no ntono siasa ni kugeria gwi position ona position ye kunere ko ndene Mount Kenya west no beto no ndore mero ndene Mount Kenya east yeri ba Mount Kenya west beje twaranirie atongeria baranirie babayane maoni no ntukunde ikugeria gucwa keki ikera iri timu imwe inkuona kwina nindi rokuya tugwatanirite turi timu imwe manio o centro Wete ali kuno Uhuru Kenyatta no president lakini enarumite centro guku turi ari kambini ya kiama kia Munya PNU na kanyoni mundu gekiroteria gutara Munya ari mwari wa kirimara mucemano na jojo kioria ne Munya na kubwira kanyene gaka of course uni support Munya no at the same time ndangiara ya thank you gante kirimara rumojo wa William Ruto na kiama kiawe na ruterero ngi ura Uhuru Kenyatta geturire maguta bokare mionto bobo na kukanya kura cia kirimara ikabune mwanya na wataka ground ine kwina antu Kenya mwonka gutwi cross mwisho jo mwanka no guketha ukari then kuketha kwina changamoto gutwika kura yitu megwita ire block emwe guketha kwina mugawanyiko bamwe bakinenkana ndeje bangi bakunenkana ndeje depending na candidate ura no ojo nywe president yakethe nywa gweterete no ntumuno muno ura kagweta kethe nywe na usemi sana na ruterero ngina ndu gataka nwe Ruto na usemi nkoroki monka UDA ni kwatite muno ruterero ngi mbije warikite koroterwa James orotongerete kire utungu gya Jamero kuringana no thothere ba county gala once mwankene jojo auga ni kumana ngugi yawe muno kire barabara na mathomo yomithite sublocation chetu ithandatu utete na sibitari mwankana arua na nkoroki gutethoko yari ndene ya Mwanganthia ward Kinya Imwe chari ya ng'ombe na mburi kithomo gyo kithite giki nyawo ni mwankana arua ndi muri yokenda kampiti yani kunengora PhD yani wado inko yinyabo wa survey bona imbagirite ngiripotera Nteto cia Weru betamuri Gregory eboya Greg kaida na mosi na ginya kuwa batayibwa bakera na Weru TV atongere mero CS Munya na atumirie mweri muthiru ati kukethera kwena muchemo na yurayo kareta amwe atongere ba Mount Kenya no nende miari ya bunge bani kona ni ekiri ikikumeta nyenje Irie kiatho gya kare mona atongire ba kumorotero nambirite kwethire kionekana patrono ko bagwa togeni ara kuringana na keki bawe gete bagwatite atongire bengi ogeni kumakire governor utakire MCS na atongire be kundi mwanya ndene Ruto MPs na MCS bonde bari Mount Kenya Senator Meru na likina MP ba Meru bonde ba likimu chama na amona ma MCS oma no rongo na butire drogeni nkorokejo obisi ya gavana kumakire yu na mimi na wali are bangane bugwetyo kezo kya no pore no na imbie kwa no kedo na sauti cha Mount Kenya onde kedo ire begoto speaker Justin Muturi Mbaru na barabara ungamia murunga moja otiri no mwanka rotero Mount Kenya West bedro begwata rotero Mount Kenya East Mbaru ibaregene tio dara kalizo tana kona no tu no turi jatrikale kogwete ulia no kathondeka indo
thirikari mantu ya tukwibiro ru beti batu tukumenya no gatukwibwa na twendi tubati kwirwa tueta kwenombe kyo bone Minister Peter Munyake uhuru no official invitation tigeno isintu kwerojo na jongera nyongo eketho kikenjwa mosi Reporter Nteto TV komaja kenginangina kituboke Nairobi mbita Boniface Mongera Kenya yachokanire ngwataniro yegema muchima harani abatukuluka 403 tubona namba kugete mwankyo munene muno ntere chekire makiri mara atongere mu Mount Kenya West bakionekana kuri anetalere untubura bodoriti atongere mu Mount Kenya East mwedi mudhiru kuringana na thirikari na bage siasa ne bakweregerwo gucemania mero kwariria ngwataniro ya ruteredo kethiro migambo ya minister wa urimi thirikari nene Peter Gatramu simio la Weru ya kwamba mlima hiyo itakuwa hapa na mimi nawaalika kwa hiyo imba kumania naitwa de kwanuro kwa spia mwambirio ne jomwe yakoro banya kindiredi baembu na kiama bage koyo gotweka mwari yao wakiremara antoboriane bubu achiarire mpatho gatagate ka Mount na mwere ya ndebuo ntokuone thiare yao na mutono inare yao na ronge bare yao turu ko nyumbani tu hapa Meru huko nyumbani utento mrome ongewa tieto Mount Kenya East wayo ogeria mbaru niweja inywa ontobo bwathingatiriro ene mechemani ya mturi na MC gochwa gite kia rugari ya kwariria mantu yokonia unity ya Mount Kenya East Urwe wanyagathaga nigatere kiao na kuonoria ugandu bwa uchore gatagate ka Mount Kenya East na West atongeria banteri icho ijiri omwe agikinya kagota rotere rwawe atongeria ba Mount Kenya East bakionekana kuthurwa bonene ni atongeria ba Mount Kenya West baria bareganaga na gwekirwa dhombe kwa muturi kiongozi hajichagui hawezi long time watu waende sometime siasa ya umbwa ndogo is important kagite ni wakuma roterero Mount Kenya East akionekana gochiathura na mboto na gukundira rugojine rwa abaria ba Mount Kenya West. We cannot afford to be outside the government and we cannot afford to be divided. Kwa hivyo those agents of confusion and agents of division wafanywe nini? Sitaki waita shetani mimi bana. Lakini hiyo spirit imeingia ya watu ya kuja kugawanya sisi, tunasema hiyo spirit ishindwe kwa jina la nani? Wa Tanga abariani athingati bamunini wa mutongeria wa Nthiguru Daktari William Ruto na gavana wa Meru Kiraitu Murongi akimuchokeria augawe atena thina na rutere rwa Tanga kana kieleweke. Nianje hata huyu akieleweke ni wangu na ndari Kinuru Stadium. Garantu wetu unto Tanga na nto kieleweke. Gundu wa Meru. Ontobo hamwe na bone bwonekene gwekirwa kirode ni MCA wa Bogeta ya Gaiti Mwirigi Karinga orio kuga kinya bathondeka kiama kiao bakagwatanira na William Ruto kithurano ne kia mwaka 2022. Kiama giki wega twa power ya kwaraniria na William Ruto urato tena thina na William Ruto batwe demands ciatu ireo orire tukarite ngro 20 leaders na tuandika ria tugeta ku negotiate na William Tumeochoka tuma chiamene binene twakite biakura ya PNU na Jubilee tuchoka tuikua kamene kantura kakwito twendia na asugoi werigiro bonene kiria tongeria ba hamwe na bo kuringana na bo ne gotigira Mount Kenya ne gweta kithurano ne irigintu kimwe ta miaka ya ukabire ambatirikenie bathurana girona ruturo rumwe no kioria ni kethirwa ontobo bokombeka na kethirwa muchemani jwa Jumamosi ji jogachiara matunda dangwataniro Reporter Nteto chia Weru TV wa charity hiyo ni mantu together tukairo tukubora kiri mubango ya rwa siasa na MC wa Mwangandia Julius Bijewe akariba ntere chiembe ne bakudia kurobanjoro ncheke okomila na koya na murekera yo kisiasa ntere u ngiya mero yonde popo ite nyuma ya siasa ntere unende kuwata mwankio nene narakariba kuwa ntere unende komba kuthera kuno watiboni na kuthera siasa baeta na bera wakaniri na njira yeu popo ite ureke thurano kinene ketiele mwaka yo mwaka kuthera kigibwitheka Nikola Chabari ena Nteto kuma ntere chiembe
Tewete kia 2022 kinya anga kukarieka nontondo ete miakura. Nonto siasa yetu ole mitandao na yonde. Tetori ku siasa ke Nairobi bitena ma. Wamwe ena kinya ntere cha Meru mono igembe North na ara ende bamwe bakariba kuma ataoni ya Lare na ntere chinge mwanya bakuromba akoro banjuri barani agikirira akiamenya mwanka wa 2022. Nibo boya ketha no gikwiria miankero irwa mwanga gwatuka ndo cia miunda ikothira kaikonia nibo banie tibo batumendika nia kinyapo. It is very possible onde sta ndaro mandari ngonge nembatu wetwa ne akuru nangaua ndo me akurianira bange muriera yo batire jori nete uwe bati kwethia itukire ni twa ya mawatho election nanto baka instill that fear tukaithiatira na twanga kura bwa na karibaba bariuga kinya kari na bobongo ibabateri kwithiro bakithoma na bakaithiro bakibebaniria na siasa bara bakwenda gutumira bara bangi kuringa irumi na kinya guthia kurwa igita aria kina michemanio nonto babuiba gutumirwo abothoku muntu okuwa akomera na rumana siasa no ri kunonto twetha tuba igembe nothi no tikutweta onde thambe igembe nothi na kinya mana siasa thambe igembe nothi ananchi betu begembe north ni bathome kithomo kinene bamenye kura ikeya ni ya kuloka lakini batu wananchi begembe north twaturani watu wetatia tuturanite bwa nditore ko tumira to ya to 50 mtu akomborasio waita korwa mutonyukwe ka mtu enu roka Roma awate making the name of siasa ni warumane una batu kuyugiriwa tua nondo irumineo utebati kuyamba mbereria oninde mpinzani bamberia gua stano arethia stano araina anga stano atebwa ke stano atebwa bi akagwa stano atebwa bi na atebwa bi owe etawangazie mando yaku yarawe yedayo kuma ataoni ya Lare Gembe North Beton Class Chabari Baya Chabari na nyuma kunda ndozi ya kisiasa nenda katone kanya kambira kakonoka weta kuraya nchogereta na Nteto nkuluki inya *812*981# wekera mbiribiri jasikiza tuni yeku weta ai eyo amrome eyo kiti yani oni yangu etia vya korea bwambikera mbiribiri yake mrume mbiribiri yake na bwana mbiribiri ni onkabonere bondo mieru are mrume kiti onkundia roe nyambere twaria kiti mrume mirongo thatu churi bwandu mia mbiribiri cha 20 na bwana kiti mrume kana botomite na mbiribiri kiti inya *812*981# wekera mbiribiri jasikiza tuni yeku ama hapo leta driving license ala gari ina makosa bwana naona hii gari ina makosa kabisa ala la yani msikilani hapo bonga bodi kidogo oya kidogo tena hapo tunaulizaje ni station gani hapa tunakuuliza ni station gani bwana angalia mumbavu unajua nafikiria tunampeleka kwa station na tunataka kujua ni station gani Weru FM Unomundune Eja Werune
ringa nyonta na rujiro tulivu rwarumite na kuthondekerwo rierenere irima bia Mount Kenya county ya Meru ni rujiro rutheru na ruthondeki no taaramu bwa iguru bwa kinandi ruri na mandini ya guchanchamura mwiri na chama ya gukuboreri na guchuki otombo ni ontubo taaramu bwa kinandi ukinyaniria ukamati na waraniria rujiro tulivu ni rukugwatika na county na 16 Kenya nandi nkuruki tulivu drinking water ni rukugwatika na mithemba ya mainstream na executive water igwatire shuba ya rujiro tulivu ndukene yonde akue na agwe tulivu drinking water refresh your body mind and soul. Bwana ntubeta na mbere kurumira Nteto Weru Thaa Imwe. Uringi ngavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki nonekete kuria na Weru na riboti ya BBI rekotine kaiteneka akere kaiteka gwa na intube skuru kira rito barabetite form 1 mwadi twitite gavana Njuki wete kithomo nikyo kindi help igethireke wa mbeca iri kubangwa kuringithia kura cia maoni. Samura Geshima aina Nteto nkuluki. Ndiunga ya gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki ya kwabiegwa arito barabara thite bwega kigerio ni KCPE kia Mankojo aranjuki auritie thirikari nene itige guchetha na uturo bwa ana barabara chukuru nyuma ya murugamiri wa bodi ya kweja na loan cia Beach Help Charles Ringera kugate arito 95 bakaga loni inu kumania na thirikari kugita rugai rwa Mwankojo kire bodi yenu onto bobwende ibotemite university imwe ikaongera arito bichi arende arito ba imwe cha university ino tayari bambere tegukia ntiga arende Njuki akugate utibateri thirikari yagira arito mbia ino warida ethiete mbere na mubango wa ugaruri bwa katiba ukurukira BBI mubangora ugaitia mbia nkutho yune menda kura thirikari kuri irumi cia kwiretera na cia kureterwa ugacha kuigwa tukona mbeca cia kuringira BBI campaign tukona mbeca cia kuthondeka railway na highway ya Nairobi tukona mbeca cia kunenkana na ma program kwa DC na kwa county commissioner na kungi indi cio age cia kubira ciana cietu cukuru tukalumwa twalita turenyagita bukarineza Indi Njuki ariugate thirikari ni bateri kurekana na mibango emwe ya gichacha kenda yonera aritwa mbia cha kubaloni cha Korea bichi thirikari yetu no ankinya na eruthe adjustment na nteko miagira gituma thirikari rigagukira indi kuri ndi kinya wa tuika thirikari ne ono ayo ana siasa cheche cia thonga kiongo muno ugatuika tutuko ndira tugiciria maundu ma ku adjust kuringa na bara gwikari nimukora bonguga ne maringwa ne kia orontana matigana na program iria ingieterera cia matribu makuthie nja cia BBI cia maundu mengi makuthondeka ndaraca cia ngoroba ni twambe twikire mbeca theinwa higher education load board chana chetu ithome ini wigeterera kagita kandiongenu Njuki na peja ni temathanduku intobia gutumira chukuru amwe na ngarama kiriwa kira muritwa ora arawete max 350 ari chukuru ya muntu kiombe kana max 300 ari chukuru ya thirikari biathoni birabiro thiritwa chukuru ya primary ya Kambandi wadi ya Mugwe chukuru ya primary ya Eriani wadi ya Karingani kambe ya Chibo ya Mugona wadi ya Methero amwe na chukuru ya primary ya Kajiondothi wadi ya Muthambi kira niga 2020 kia turaudhira wali nonto corona county number 3 the Inwa Eastern Province irari Tharaka Nithi County ena 256.345 kigeranio kia form 4 kira mwisho chana ila cietu mengi 80% ma ciana cietu thomagira uko turi county number 1 in Eastern Province irari Tharaka Nithi County ena 4.7 miniscore. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chukegamba Ng'ombe mbeta wa Samuel Gaishima. Omwaka yoko umano mwanka kwa tumeiro mpanga ya mpara
na tere mwanya chekenya ntuboni bwethera bwikujirwa kaitena kampange ni kinyite mero na tere nyingi cebore tiene ne hembiro watine bonene ni untu ntuboni kwithirite kuginyilo bonene kinya kwethera kuri na arimi wa chembura na kinya kwangara teno kunene kumantu yane kwithirite kwikunira metho akariba nterei ni untu ntubane ndi batina bye kurega itene kato kwaria twania kurere montuko demo kinyo wa chebe kuria mwandiki wetu tonto ntinyare kinyo na liungite nterei moche kuntu kukwania na kari barani ndi bona nitie kyo kiona thina bo kunira metho kaitene ka antuba ndiba kutha kulukira kinyamara ikyo mbara na antuba kuna kinyana baskuru ne baringi kite bonene lakini chunchike muthekero noro mwanya kuliongirwa nempara Kiri antu baraba gukurukira kinyamara gia mpara kagitene gakanandi ni berekeretie metho jao na wirigiro bubu nene mono kiri thirikari na antu bawendi bubwega na ndiribonda thirikari gutethia ta tũteithia tuonera gintu gĩa kũrĩa mtona gintu gĩa kũrĩa gacwaga mjenge kairi asairira moyo akarakara no ntugo inkai ni are thirikari nkurukiyore to gutegera ritwa antu bakuru na baraba kwenda umenyeri bomwanya feeding program ana baichoka skuru nyuma ntuko ekomira ile ambere at least kwethira kwena school feeding program mwana eta skuru ethire at least are assured kumba kona lunch boy number 1 number 2 tumba kwethira twena program iyo focus kire antu bara akuru barabatia wane na bo mwana ageta Nairobi ageta guntu kungi uchwa thunkuma na kukethira ndi muciari ura kakaria aria umuchie ate kumba kuona bia kuria so iromba ria koso ikategoro yanto yombe kumba kwalelwa and then also very importantly ibarabange baina mawathe barabaina mawathe babati kumba kuona utethio nkula kulokinontu mtu ethira ina disability ate kumba utura muchie unu aina thina nkula kulokiora no akumba weta thokone au mbekia weta nyaka romba bonge bagutegera ni gutigira kuri na nduji cia kurima chekungana gutigira maketha kinyandere ambura yaura kana yarega kungana long term solution ya tukwenda turiwa ntumbori ituije toina miunde menene sana itukuona kwina ndamu irathithirwe nene sana gito kianjuri ndamu eje endene antura ya kibirichia turira thirikari atiri rujuru rugikundanwa antura babati kwewa first priority na bantu babati kuikuro rujuru runge sana kuma kero rujuru kianjuri dam ni antu beto bara umetendene antura ya ntumbori antu beto bara bendene antura machaka antu beto bara bendene antura muroroma nonto these are the people antu bara batina ya kurea na kumania na shortage yangai. In my view kenda wandi athwana kwa mfano yomba kwithira ina rwirwani ithima bila tuena bio ite kwenda mbua 10 times ya wandi athwana woni ndaomba kwithira over time nkiwa rira tumbikia kwithira tuena rwirwani ite bati kwithira tuena ithima nkulukinye 50 na muno tukethira tuena njira eco harvest roe tukethira tuena dams projects ikaomba kwethira ikia supported kendarira mbura etikwana nonto batu twetegemea mbura throughout twethira at least wena kawirigiro rira kwena timbe utia kwanda iria ikubatara tuirombe thuri mpempe itureture mpempe che certified na iri komba kusustain weather kana ngaye nini ethora ni ngaye nini especially ruterero antumburi nkithirekeria machaka ni ete kwenda ngai kire kwenda ibatu thirikari national government na county government bagwatanire bageta mishemanio ne bakuthi ibararugure mwito tuteregete lakini barugure mwito end of the day tuthira tukathiria mpara ndene kimathingare na ugite thine nene ni kwithirwa rimwe kaunti ya Meru itionekaga mapune ya mpara ende ni banjiritie mitaratara ya kuretera akari utethio tukwambiria kira gitagwa food security assessment na yeje supportagwa ni National Drought Management Authority na rio kai na joint stakeholders meeting na kenda twambiria kuthia that assessment na assessment ira ikomba gutwa the report ya kuga ora maketha ya kari na thina ria arimi bena yo na nja cietu mparere ukurukira mandire citagwa emergency fund kena na tumba kuona relief supplies ya irio na into binge biria biendekanaga so as Meru County government kimegera twitite tuketha twina timu na kuja ciumite thaa iji itikairwa kiri mapu na ciampara lakini thaa itu kwenda ubera teka tuteita ngugi imbura ya urire no mwe ile affected muno impara
nkuruki nori kwetano na mutaratara jumwega kiri baraba yantu joka igwa no ithiro kiomba uteja ke situation obisi yereo both the national and the county government tafadhali to jadhiru obisi ne no ntojare mwe turaigwa konge na kuntorekete into bia westo na ituje mero kuri ne aflatoxin so into bia through the official channel ya county government kana ya national government ntore akona igento healthy na igento ika build afya wetika gwita umu affect kaira ya mirimo Ntinyari Kenywa kuriongerwa ni mpara Boya Ntinyari Meri komi limbere kithrono kinene Nona ndiye Weru pakurire tikiu na nende muskabu wa karaya wa kanisa ya PCA Reverend Vendigithie anabana tumirete kuwete ari rudonero muskabu adu wa kiroto kiawe Ithurano bia mwaka jwa ngiri 2022 bikithengera no ubu kuonania aroiri bagite kia urais baria baingi bakauma rutererwa Mount Kenya bareo gavana wa Murang'a Mwangi wa Iria speaker wa mbunge nene Justin Muturi na mubiashara wengi urane mukari wa ntura ya Gikambura kaunti ya Kiambu Kithi uria uri na degree kathumba ariuga niwe ukonokia mukenya kuma njarene cia asiasa baria baguchendera bari boriria batonya wathanine. We have leaders who base their government on divisions, cartels that do not mean well for the people. They are only interested in enriching themselves at the expense of the people who Tuka rais ne kuthiria atongeria Kenya in a better condition than they had found it. They are only led by a very strong spirit of greed, their primary aim being to accumulate wealth and protect it. They thrive under corruption. Amona kwambiriria mirandi iria igokiria antu baria batiguchiumba tankia kuruna arume ntigwa na kinya na ntigwa. I will initiate projects to promote the welfare of the youth, the widows and even widowers, and even single mothers. I will provide it is not being looked unto. Akirikiriria na ugite agatigira mathuganio ja Kenya ni ja guchenjwa kenda pathura atongeria baria bagirite. I'm also concerned with the cost, a lot of agony in this nation. In fact, the mindset of the voters has dwarfed the progress of this country. By voting people, having not vetted them as the voters, we then give these people a leeway to get into that system of leadership. Maureen Kinya. I can go as independent, but I would love to be in a party. So meanwhile, I'm doing the window shopping. Weru TV. Abisa wa niyo KPCU na kurio chunkuni bompo yuko buithe ururia kawa kalaka kura kiwandene mwanya ndene ya kaunti ya Meru akionekana kuwata mbaru mere ya siezi munya abisa wa ruwa wa ambabobo ambiririe ruwa na noburinganithe na kiwanda ke kaunti ke kawa kiantere checharia kaite ono kau arimi bakawa ba kiwanda ke anjoene bari anitena mari abisa munene wa kiwanda ke kaunti ati kiwanda kione kititio kuona raba kuwa makithayo ni yongelekete bunene tukune cherwa Brethi Gregory aina Nteto nkuluki ni arimi na tongire bakawa kanjwe factory nterecia kaongoiment centro baraba idokirete murungamiro na kithigia kawa kia Meru Mila sigurure witi na mbere ba factories ya njoe na kuomuria kuthoma mathabu ja ora factory je ukuna na kwango kinene ogwikia 2019 njoe yakethete kilo 15,214 na 2020 kakorobu kambere kaya kathini antu 27 kakethete 1,835 mwaka jo 2021 njoe ikethete kilo 45,530 kwau itokwera mbabu kwita namba ya kwaria mantu ate kumenya imakosa muno nabu kumenyera muno kawe kana South Karaka kuiwa ngogia kwa mantu yako atukonya wako. Last year tukwendia kawa ito abarire na 70 na kawa ito thiete juma ine eje twetete ntariki 27 July tugeta thokone kubenderia almost 70% ya kawa kao kwau
gwikinya kiumia kiria kingi njoe kethira imenyariti yao kawega kathera na ukero nkunia iu ikwirwa ichi ikugare mbawe mwanka yo batona nyandruru na muntu ina groveria no kuja kuganjwege kuthira tuthithetie njampu ya ngurukia maita 3 from the previous harvest. Nabo barimi bapa bagwakira bakwena nimbesha mubukone bakiure kithikia kawa gya charia gukire maguri na kurithira urunga bibwa kithikia ki boja arimi kiraba kwena nimbesha mubukone na bakathingatira kuraba kwa mbesha nyingi. Meru County netiga kurwa na bautwe Meru County netigane na atwe tutethorete kithikia no kau kanau kya charia ende no tuthora mutongeria rore kithina kau na tutethwa twatitie ni onto bae nkugo au ni onto teke tuona atutongeretie pia tucindanira imbecha pia tucindanira imbecha te bathora nyoke BCU kana tu tuthora nyoke BCU imbecha tucindanira nawe murungamiro wa mitaratara ya kieni ndeni ya nyoke BCU arombo shunguni kuthira bwa kung'ana akiendekithia kawakara kuyona wingi nikakuma society sire rungamirinya atongire baba CS orime pita munya urutairia kiara oni ntomba kurungama kuga muntu munano wiaga kamunya ejanire ndere direction ira kombotega kuringana nawe bureije lakini kuringana na mbije DCI na thithia uchunguzi kawa rimwe akaiyagwa na gatithingatika sometimes no raumba kuona kuma 1997 kaiga karite gataiwa for 22 years then Meru County mwanga kawa karejera kwambira kuiwa 2019 ukajo thingata na inkwenda kugo au ukajo thingata factory ya chiago kawa ichi atongeria kuma njoe factory mente center onkiripotera Nteto Weru betamure thikire kuri Gwataniro ya ntumba mawathe cioneke bure itine bachemanitie utara bara baketherane bakithetera kioto kio maita kwa maita bakione bethera bateanirwa ni thirikari kuringana na bara bathuri kire githurano kia amwe na atongire bakisiasa bara bokana bonende bawete thirikari ya county ni batire kuoneti antubani babatire kwithira pena mwakiri bo bathetera kiri mantu igi mamba ya miunda na kinya mamba yo ya kimichi untubura bukuani bo baringithiti bonene mawire kirigia aina Nteto nkoloki twacoka tuthurane kaire mtekore twathurana kaire kuri onthe ni ithurano bira birikite na gwitithwo na mbere ni antu bara bataukire ni chunche bamwire ndene ya Buri East gikaro kiria gwitithitwo na mbere skuru ya Kinyanjere primary mbare cioneke Buri ni kenda atongere baberu bageta na mbere gutetera antu bari na mawathe bara bethiritwo bagitengo na kwathura igita kwa igita mbere ndirateta na ndio turande kuthura officially na ndio ande nkomba kwaria nkuruki na gutonya kirima cibu nkoni nyakinya irubia kwena ukame thai nande antu bani disability iba kwenda mbeu kwa unande county thirikari negere nae mantu nande tugatethania na imbije nama ndejo bisi no ko bisi imbije nama bugatethia arwa tuwekithurano na tukuthurwa turi atongerie bao ura turetaga batu tugatuika mwana on disability turita kwa muntu akamuitha kuma na ro nontu antu bonde ba kibirichi ibije nje ko ibarabara nete kai na mburio bwambonera kwenu muntu akeja kuga imbimbejereta kwa no mwana uwe nyomba wa disability tukuthurirwa kwa ukagina gakenu nkaeka bubwega nkamenyerete kuringana na ura gakoneka twina ngwataniro imwe mbere ya Murungu atongeria bonde bare bathurwa na arua uri othurwa chairman ya ward administrator ni imwe kana ndio mantu ya disability atongere mwanya bara bagwikindite ni kenda gukujira ithurano biu ni baugite na mugambo jumwe ate gutaukira te kwanja na ko kwino batu bobonene bathirikari gutegera antu bari na mawathe na rithora mwanya o indire barombete nayo kanjo ya gutetera antu bagwa nthi gurune utikira ni kubaswira wakiri wa kubatetera magamba mwanya jara ya thirita ya kinyiri antu bari na mawathe kuri na institutions iko nyanyasa wale mavu na institution ile ite kuona muntu wa guciuria kiuria so gukethwa kwina wakiri no andikire institution ile ite akite inya iraci uria aremavu bakombo tonya gwi cibitari muite na bioro bia disability na disability eta cibitari inya ori atakinyirwa gukinyira rainine aigwa gwita kioro no ngane kwa wenja petition thirikari kabathithiria mahitaji jao manarua tukarobe mauntu yau
nginya wakiri tuge wa Meru County wa disability tutigutara mantu ya wakiri ba brobono kwi tukaje nginya tu selected wa wakiri uria igamba likoneka ria mtu ina disability agatethagua. Sheria irio ki constitution article 53 responsibilities of people living with disabilities, but ukejo kethiria implementation nio thina. Ukethiria ojoria my friend augire wetabio ronare cibitari kana nya skuru imwe kana motungata jaki uthirikari ukethiria kuringinya no rabathithetie facilities ciao people with disabilities batikwa favored, so kwigwa challenge mono antoka ba support nke reportera Weru TV kuma kinyanjere mbari agisone kaburi mbita mawira kerigia boya moira no tukinya muthio tuto chetu nguchokere nkatho ende nyuma yakaita gatikuraya nimbo bango yo arwe siasa tuwaria mauntu ya muchemano yoro bangi yua kirima mara ntukunjuma mosi muchemano yori yachogere kura cia gema weta kuraya Reino Mabati